Yo ayo basi bimeze bite nuko dutangiye filime yacu. Lionsgate nibo bakazanye. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi, ariko iyi filime ziza filime z'ubwenge agafilime ureba kakagusigara mu mutwe ukaba utazigera ukibagirwa. Filime bayise ngo ikirero. Nakubwiye ngo iyo rero kiwagafashemo turasobanukirwa ujye uva kuri za filime basakurijemo. Niyo mpamvu bazitangira ubu. Kwa keza karigura reka. Ntabwo twe dufana ntidusakuza. Ni ijambo kurindi umuntu agasobanukirwa bimeze bite. Kwa kira cyane ubonye ukuntu gisimbuka. Mwibutsa ukeneye kwamamaza uhamagara kuri 0785 someplace he's never been. Ndashaka umusohokana ahantu atigeze agerana mbere. Yes. Umukobwa agiye kumusohokana ahantu atigeze agerana mbere. Biriya bintu byo kudusohokana mu resitora amwe tuba tuyijyanamo ni bibi. Fata umuhungu w'i Kigali kubwira byari byongeye umukobwa dore musohokanye ahisemo noneho kongera gukunda umukobwa niko yamusabye. All right, you don't actually think this is my first chop shop, do you? Turano yamuzanye, turano umukobwa musohokanye. There's more here than meets the eye. Hano hari ibintu birenze by'amaso yawe kubona. There are picture houses in the city. Iyi niyo hantu hambere berekaniraga filime mu myaka ya kera. Yes. Yari sari yerekana filime kera. Umugore bitaga Mary Elizabeth Woods. Niwe muntu wa mbere wazanye muri New Jersey hano hakubita sari yerekana filime. Yabanje kwikubita New Jersey izana San Francisco. Uwo mugore yaryamanaga n'umuntu wese utari n'umugabo we n'abakiriya be. Anyway. No. Because of local ordinances, she couldn't have an open air theater. Ariko kubera batari baramwemereye gufungura nyine ahantu hazagerekanirwa filime. The screen right there. Yabwiraga abantu bakazana modoka yabo bagaparika. Spectacular. Bundi bagashyira I imagine. Bakerekanira filime hara imbere kuri projecteur. Abantu bakarebera filime mu modoka yabo. The best part? Werekana no ikindi kirenze abantu baparikaga modoka buri umwe akicara modoka yakarebera filime imbere. Uyu yarazimye. Abantu bareberaga filime. Ariko umukobwa wivuga nk'ari ibintu ngo byakera ngo byabayeho kumbi icyo gihe yari ahari. Yari afite igifoto kimeze nk'iki kirere cyari kimanitse hejuru yazimyaga amatara. Abantu bose yari yarakira buryo bakira bakamera nk'aho bari kureba mu kirere. Turano yasohokanye umusore. Hone ibintu biri romantique. Kumwe murafata abakobwa. Ngo dusohoka kabona umujyanye mu kirostora ahora yijyanamo cyangwa mu kiroca ahora yijyanamo. Aje kwicara hano kobwa ari kumwereka ibintu byera kumba hano baje kobwa yari yateguye n'uturahuri. Paradox of all this is that the better our instrument, the farther we can see. Into the future, into the past, the events whose light hasn't even reached us yet. I don't think I'll ever understand why so few people care about it. Sinibaza impamvu abantu benshi batajya bita ku hahise. We can talk about ours. Not the future. Talking about this weekend. What did you have in mind? Katuganire kuri weekend. Parents are having a party. Ababyeyi banje bagiye guserebura imyaka 40 bamaze bashingiranywe. Ni nk'amasaha abiri uvuye hano twajya kubasura. Kwido tujyane. Darine turashize uyu mukobwa niyo mazina ababyeyi bamwise ariko yarayahinduye yita Jenny. Muzera mubonye bona aramuzi kera. Oya, nje banyita Jenny ntabwo nitwa Darine. Mva kumwihakana kamugira umusaza muzera aramuzi. Menye yaramuterese we. Mr. Neza. Sorry. Babariri. You look exactly. Urasa neza neza nk'inshuti yanjye ya kera. Witwaga Adeline Bowman. Inshuti yanjye ya kera. Uwo ni mama wanjye. Mva kubeshya. You're joking. Urabeshye? Urakina.
mana yanjye Did you know her? mama wanjye muraziranye mva kwibaraguza kumbe niwe witwa Adeline Bowman. Yeah, Yego dore mukecuru ukuntu areba. close. I knew her in London. Adeline Bowman ni bari mama wawe twahuriye i Londres sha. In the 60s. Ye mu myaka za 60 niho yabaga mama. Paris. I met my father. Nibwo yaje ku Gipari ahurira na papa wanjye barambyara mva kubeshya. Wow. Mbega Semblance is absolutely amazing. uburyo usamo na mama wawe biratangaje wagira ngo ni fotokopi. Sinzi. We were very close. Njye na mama wawe twari inshuti za hafi. Wabivuze ibyo rekera. Oh yeah, I'm Mukecuru arafuye. No, I remember you're close. Inshuti zawe za hafi ko zose nzizi uwo mugore kutamumubwiye. She passed away. Mama wameze ati yarapfuye. Imyaka 6 ishize mva kubeshya. Niwe bita Adeline Bowman. Abana batangiye kujya kumupresenta abo twakwita nka sebukwe bagasanga baramuzi. Ha ubu ngubu wice twa dukobwa waterese muri za mu wenda mu 1990 ukajya kubona ukabona umwana wakuzaniye abo bakobwa bakingana kumwe banganaga. come on. You want something? Mose murashaka kurya? I made cheesecake. Bebe. We're kind of tired. Turananiwe. I think we'll head up if that's okay with you. Mwe mugiye kurya twe turumva twajya kuruhuka. I now have you in the back bedroom. Sawa twabateguriye icyumba muraramo. We. It's so nice to meet you. Kiza gura nawe. Dad. Papa. Oh. Mukobwa we. Katururi. Uzi gusubira mucanze. Musaza biramucanze. Yiboneye Adeline Bowman azi mu 1960 na bahuriye i Londres. Mukobwa isi yarayizengurutse. Hano turi muri Amerika. Uzisa suka inzoga be yitamo. Undi rimwe kugeramo ukaba utakijya mu kabari nk'iyo mbona abantu mu kabari mukuze birambabaza. Mukamwera mu rugo. Bise bagukubitiye icupa mu kabari. Undi umuntu wese urengeje cyasuje imyaka 30 ntiyakagombye kuba yicara mu kabari. Kare. Keretse nka rimwe mu mwaka userebura ibyagezweho. Hari ubwa buhera. Ikintu cy'ikigabo gifite imyaka 40 cyicaye mu tubari kiri gusinda. Ugomba kunywera mu rugo n'abandi basaza cyangwa ku kabotike. Ariko uri mu dukarabu. Umusaza yatangiye kwibuka. Tangiye kwibuka hari kera. Muze utangiye kwibuka ibyamubayeho. Now you're gonna flood your engine. Thank you. Bine ryatobotse se tubafashe. Well, you're gonna get one. Kwereka kiri umusore. I'm sorry. I've done everything I could to get this. Kaba kwereke muze ukuntu yahuye na Adeline Bowman uriya mukobwa uri mu rugo rwe. All right. Iyo. Lose the brake. I'll give you a push. Bizi wegiye kurekura feri ngusunike. Okay. Iyo. Rekura feri ngusunike. Ready? Okay. 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 Now pop your clutch. Shitura. Nuko yafashije umukobwa kumushiturira. You're welcome. Iyo. Would spend the next 5 weeks together. Uwo mukobwa yagiye naramufashe tumara n'ibyumweru 5 turi kumwe. She would never do. You know your name. Adeline Bowman. Banyita Adeline Bowman. Call me Della. That's beautiful. Byiza cyane ufite izina ryiza. Muze nuko yahuye n'umukobwa ari kubyibuka yahuye na Adeline Bowman. Pleaded. Uwo musore yaje gusubira muri Amerika. United States. Agiye kwiga. Adeline came with him. Adeline basubirana muri Amerika. Bari bashimanye. Umusore yavuye mu Bwongereza ajya muri Amerika ajyana na muze ari kwibuka uwo mukobwa Adeline Bowman. Barawubanye. Nubwo muze yavuga ngo bari inshuti, si byari ubushuti gusa haranashyaga. None umukobwa ni uri mu rugo rwe uri gukundana n'umuhungu yibyariye. Baza umukobwa hashyaga muri za 80 ukabona umuhungu wawe nawe hasigaye hashiye umunsi wa none. Adeline ari kubyibuka abonye umusaza bakundanaga banaryamana kera. None uyu munsi wa none yariye inkoko none ari kurya n'umushwi. Jewe
mbega umukobwa mbega umugore muzehe yarayatekereza kuri uriya mukobwa yabonye muri uru rugo yarayamutekereza yibuka kera harashyaga ariko azi ko mama wuriye ya muzehe ntiyasinziriye n'umukobwa ntiyasinziriye muri hangana ibyuma nababwiye ko pfuye nta n'amafaranga yo gutanga neza mukanya ndajya kugura ibindi byahise nimba nagusebeje nsubiza uriya mukobwa nibutse bya kera yavuze ni mama wanjye. When did you come up? For a while. Yeah. Hi, baby. Timwana. Where's Jenny? She'll be down in a sec. Jenny he araje. Mukobwa yumiwe. Urugeze masanze muzeho muri urwo rugo bararyamanaga kera banakundana. None ari gukundana n'umwana we. Ntago yisanzuye. Ariko uzikuba warariye inkoko n'umushwi. Uzari kurebana wakibuka kera sha. I knew she wasn't original. Uyu mukobwa nabonye ari gusoma igitabo icyo gitabo yasomaga mitamona ko uyu mukobwa ari umwimerere rwose. Her mother. It was outside London. Wahuye na mama w'uyu mukobwa ngo twahuriye hanze ya Londres. I helped her fix it. Imodoka yapfuye mufasha kuyikora. Oh, no, she was just there studying French. Mama wanjye yari agiye mu Bwongereza kwiga Igifaransa. I think so. Wow. Yeah. Jenny's brilliant with languages. Uyu mukobwa nawe azi indimi nyinshi ni umuhanga. How old were you when you met? Wari ufite imyaka ingahe uhura na mama w'uyu mukobwa? Let's see, I was second year of med school, so I was Nari ngeze mu mwaka wa kabiri niga ubuganga. 6. Nari mfite 26. I was thinking about quitting medicine. Nibwo nari ndi kuvuga ningiye kuva mu ishuri ry'ubuganga numva riri kumbangamira. I was afraid I was too old to start over. Mfite ubwoba bwo kuvuga ati nindeka kwiga se ko maze gukura ndajya gutangira ibindi bishya bikunde. I told Adeline about it. Mbibwira Adeline. In my face. Adeline arandiba araseka. Go for it. Arambwira ngo bikore. Silly. Wiba umuswa. Ubuzima ni bugufi. Wasn't for her, I probably wouldn't have found astronomy. Iyo bataba we ntago nari kujya kwiga ibyerekeranye n'ibyo mu kirere yahise ajya kwiga astronomy. So Uwo mukobwa rero bimfashijemo. Yari umwana mwiza. Mbega yari mama w'uyu mukobwa uri hano. Yaravuze aratwarwa muze yarumirwa uyu mukobwa ari kubyibuka byose. Barateretanye umukecuru yese afu haraguruka aragenda. Yanshinze mwahuye kera ko numva uri kwivuga nkaho kiyikunda mukecuru arafuha n'abakecuru barafuha rega. Mukecuru arafuye. Aranarira. What? Honey. William. What's going on? Mfite ikihe kibazo sheri? Oh, you think this is funny? Cyeka birasekeje? What do you mean? Uvuga iki? What did I do? Muziki? Very close. Uri kuvuga ngo umukobwa mwari inshuti bya hafi. Twice now. Umaze kubisubiramo inshuro nk'ebyiri. When you talk about her, are you gonna Icyakubwira ukuntu wavugaga uwo mukobwa ukareba wagira ngo n'ubura cyamukunda. Nako uwo mugore wa kera bakundanaga. your mother that I'm remembering. Uriya mwana asa nka mama we niyo mpamvu namwibutse. Well, I hate feeling like second choice. Ngendi uri gutuma numva nkaho ndamahitamo ya kabiri. Nkawo mukobwa Second choice. kabiri. Cyasa amahitamo ya kabiri wapi? All out of proportion. Am I? Are you jealous? Wafushye. Yeah, as a matter of fact. Look. It was fleeting. Igihe twari kumwe by'agakungu bimwe by'abana babakundana basamye. Like you were. Uri kumuvuga nkaho mwakundanaga rero birinze ibyo wita gakungu. Niweho nkunda sheri. I love you too. Nanjye ndagukunda. Sena mukecuru bashaje bakundana. Gusa uyu musaza ari kuvuga ati uwitwaga Adeline Bowman twari tubanye. Niwe nabwiye ko ngiye kureka kwiga iby'ubuganga arambwira ati bireke nimba utabishaka ubuzima niba utojya kwiga ibyo ushaka. Ajya kwiga astronomy. Dore nguyu. Muze afite urugo rwiza ruri ahantu mu mashyamba runini shawo. I'm coming. Yeah. It's not the most romantic weekend. Iyi weekend ntago rwose iri romantic uko. Of course. I promise. Ariko ndaza kukwereka ukuntu tubigenza biraza kugenda neza. Yari inkoko n'umushwi.